Which impact TV Kuki channel hi. Tuni agenda Manipur discussion ar Kuki edition vezausi kaima Seiminlal Kipgen in Nabon Chawin lim na kahin nei nahi. Milhiem kan hin kwa dinga dam thai nahi thupi pe nahi in hichi dam thai na nei thai na ding hin ai ho se ki vet su hilovin ichen now gam a hilo le ichen now government ho in zong idam thai na ding o hin thilza chom agong in ai le tu tua ai gon iga he ding wa ha chu Ayushman Bharat kiti hi government langa kunin gondo khat kin khat in aumin hi chi ai hon isan gai phat chom pi thai wa hi chi adisana ai ho thinglang langa cheng thinglang mi te ho adisana Kuki cha te hon zong si isan gai phat chom pi in ai thai diu ham ti sung sang thu a hi tu ni ho impact TV Kuki channel studio a hi ki holim na hin nei di wa he in chulai topic ho chu rural healthcare and Ayushman Bharat kiti a hi in chulai hi chi thu a ki holim na ding wa hin guest thuma hong ki kovin amasa penin guest thum ho chu ta la na hin nei gating amasa penin ka koma to hi Gl.L.Holmenlun Khongsai District NCD Epidemologist Kangpokpi District Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lim na kahin nei nahi abana khu Gl.Dr John Lupheng DNO Health and Wellness Center Kangpokpi District Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lim na kahin nei nahi abanin Pu.Albert Zamkholal Milhiem Secretary Zicord Kangpokpi District Community Representative Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lim na kahin nei nahi ahi leki holim na zona pan paising ho ten amasa penin Gl.Dr John koma na chi paising ho hiten Ayushman Bharat kiti hi kilons hitale kilovin na hi chi program hi chi hi amasa penin hi chi ipi kiti na ham simio sin za head nom ding ta sam chi brief ta explain nin nei pi thai diwa Ayushman Bharat kiti hi sapawa se ai National Health Protection Scheme kiti na ichi National Health Protection Scheme hi one oil se da ding in health insurance scheme la ding alin pen he ti bin na chahin ichi scheme no yahin government in adoi pi pen hi pham ti ai le India sunga cheng na mi pi ho de se na ho le bai ki khan lewa the healthcare service ho hi a ho avai ai lo ai le town city village a cheng ki khan lewa healthcare service ho hi mi ausin ki bang chana service ho hi a phat chom pi the ni dinga government an go na hin chi last year 2018 August 16 Independence Day celebration program Prime Minister pa in launch na bola hin na ichi scheme hi neukhat ga sei belen chi scheme no ya hi government hin 2011 socio economic caste census basis ichi census basis khu India a cheng 10 crore na mi ho beneficiary ding an thlan do hin ho Manipur sung inong 2 lakhs wal hi khat beneficiary ding in criteria fulfill abolwin ichi Ayushman Bharat chung chang hin na point khat ka sei be nom chela Ayushman Bharat hin pillar li ni omin na tin component ni a khom ni ti tan a khom khat a hin health and wellness center akitin na a khom khat lang pa hi Prime Minister Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana akitin na to mi pin Prime Minister Health Card eti paw hin na pam he zingin a hi le tuin Gl.L.Holmenlun Khongsai ma ko man chun chi kin autin chi Ayushman Bharat akona hi chi scheme akoma hi phat chom na ho hi koi imu thayo ham chi neu khat hin sai pi thai de masa pen in Japan impact Kuki channel invite in balls even main question to hin saying like ichi amu thai hi 2011 census social economic group na mo hin national level an hin han do hi tai chulaya poverty below poverty ho cho mon al han do wa amo chu a hin pi do wal amo chu 5 lakhs ho chana mu the ti sei chu chile hi scheme hin phat chom na piti da tam ta na chi chu mi hlam khat adi sinai ho rural chi chu thinglang nga cheng ho dinga hi phat chom na len ta na amu thai he ti chu hi pa am he zinga hi le tuin Pu.Albert command sikin no hite Ayushman Bharat hi inzo Dr. Punjang hin sai tai
rural community ahi lo le mi pi ge ya isan ge ya phachum na nai thai ham inja chile scoop chu piti da ha anewa ga do hi Pu.Albert ni ama hi chi community ahi lo le mi pi te ge ya ipi ti a phachum na lin ta nai thai ham si ne khat hin ta la pi thai di health kiti ta sadam thei ki sei teng la holistic approach I love a comprehensive approach kiti yamen ti chu le thilo se cover thilo se phachum pi thei de cha ki ba pen he la India hello le one list na ki ve he le thum ki ve focus thum ma ki de adoi pai mun thum adoi khat chu le physical awareness physical health hin te chu ta salama thin le lungan nang ipi yong ta sa pumpi tam thai le ani chan na chu hi le mental health lungthim dam doi lungthim dam thai le athum chan na chu le chi lagau spiritual te chu lagau lama dam thai ne yong chan ge hi te chu comprehensive approach ai te chu ki doi ya na hi kisim do hin kisim hin ya chu rural ho ai lo wa le nei lo nga nei jo lo nga lo te di nga wang chu hele ta sa dam thei na yong hin tin ta sa na dam thei na po na po yong chu he chin in jan dam di wa chu ai lo wa chi facility si mu di wa chu ki dam nei chu la gao la ma yong hin chu ting le mental ti lung thim dam thei na ding hi chen ge ya chu i mu thei de ki mi pi community ki dam na ki nei hin aba le chi la add on khat chu NHRM na National Rural Health Mission to hi chi Ayushman Bharat hi hui chi pen hi piti ha no ya ham la man hi related hi ha hi chang nyau khan hin sai thai chi doctor te ni no sei lo la ken ka sei ya rong la avit lo ding da ne a hi le hi chi question to direct Pu John ko ma na jing ka ting na Gol Hang John sorry Dr. Gol John in hi chi thu chu nin sai che pi thai National Rural Health Mission here 2005 na Congress government hotline launch na bolo hin na chi mission hin na mission somon goal tang ta set bol wa chi goal achieve to ka chu ding hin na ka Ayushman Bharat hi ti ai le chun chi mission a set na wa target tham khat na fulfill na dinga chu Ayushman Bharat hi chi National Health Protection Scheme government initiate an pat do hin na chi tham khat ga ta lang beleng Ayushman Bharat hi jo akan sei ma bangin National Health Mission hin Health Mission noya hin National Rural Health Mission omin National Urban Health Mission omin na ajan ago ma National Health Mission kitin yo thinglang context sa sei le National Rural Health Mission kitin na cha hin National Rural Health Mission noya hin now vo mo ele minu dam thei na ding na ahong pe now se na ahong pe na ki pat dam thei na diu ti ho is kop len ta om hin na aping soi ho mang chu hong pin til tiang le kun aping soi te ka na lungchang hom kiti na lungchang wang ti ho to bang ko hum kha ai le screen ball pi a head do ana chu azan na thei ding dol la zan ding ti hi government in National Health Mission noi ai khat chot to bo ni ane ai na Ayushman Bharat na PTM ti ai le hin chi to gon ho chu abona chi factor ho chu na target no hi consider ang bol wa government hin rural area ai lo le thinglang ga ma na health existing health center ho hin transform bola upgrade bola health and wellness center ki ti upgrade bola na chi masanga service chi existing health center primary health sub center primary health center ki ti ho hin service ko service ni o cha na pi ho hi upgrade bola na scope hi Milhiem anu sungaung ki jela ki pat ate gi healthcare basic healthcare hin pi na dinga hi government in ti ho tong scheme an go nen chi Ayushman Bharat no ya hin eima in koma kijan na theding health and wellness center government an si mo hin na ja in koma kijan thil lo ren nat la sat hung hi ting le tertiary health center na rims jenims e Manipur ga si ding siza ras tunga hi kijan na theding a chu health card to is a prime minister health card needing cha nei ho hin free cashless treatment is a wai pa nan sei bangin na 5 lakh chan entitled kum khana hi kijan na the ti chu parallel program hin na ai ba nga chu
NHM mission ho chu target na dinga one part of target achieve na dinga chu Ayushman Bharat government initiate ang bo ahi le piti ha a hoi le jing in na piti ra ama target pa chu chom hi jing jong le mission pa chu khat hi in hoi ma jing in ai le tu in Gl.L.Holmenlun Khongsai si kining kating Ayushman Bharat changzo lo ho dinga scheme dang pp thaijam chule iti lampia kingai to thai ham hi chi chu sa ran sai pi thai changzo lo ti le e ho Manipur state na jong khanom ki in na scheme chief minister Haksil Theng ban ti cha pa na hu 2 lakh chen pa na ki jan sa the hin ting le hi cha thang pia changzo lo ki ti hi am hon ama san jo ka sei banga 2011 census sa socio economic backward classes ha cha hong ki heng lo chu am hon ama angai cha dan to ki go ma la ya e hostel na jong chief minister pan jo ka sei banga chu chief minister Haksil Theng bang no ya jong am hon jong mu theu he ti hi ka sei no ahi le langa chun I khat hi jong le lang khat ka chuna alternate so me ti hi na hoi ma jing ki pa me na hi le Pu.Albert ko ma ana chi kining kating hi chi ai ho National Rural Health Mission nang hi NHRM langa hi neu khat ka hunging kating na pa ikat hi chi noya hi isan ge ami pin dam theina na to ding ipiti ha agon ham hi chi NRHM ho hi National Rural Health Mission na hin to gon hi alang ai level block level ai kat awareness hong bo lo chun villagers holding hi dat na lasat na ho yo si yang ki man do ding happy ne ki nei ding chiu ting le amo danga chu asa koi pi ding asa hi village nurse ta bong tai mai kalau ni ya chu a government chun to gun lin ta nei nan te ke ho het chana wang chun amon asa ei koi pi vin asan chapang ho han nang te si ho lo na tong ho te si ho yong lai ati sat ham ai lo wa la oi sung dam lo ham ai lo la mit dam lo ham ti lu chang nat ve ham ti ho bong chu ama hen recording a bo la hi chi chu ama na sei dung ya chu doctor ho khoma ka ga kin de te chi teng le chun hi cho yo se jan na thei ding a chu ki khut job na ki job bat to na chu sem ding a ti hi chi chan chu ke ho villagers ai lo la community village community hi na chu ke he a chen a chai wang he doctor te ning ai sei do de ki pa ma te ai le hi chu pen chu Dr. Zon in neu khat add on ni hin pi thai dio National Rural Mission na hin na aja kan sei ma bangin mission sunga chumon target si bo hin na health parameter si te kana health center muna nauping na hi kum khana masanga area khada chu kum khat le nga ham khat na pen le to akipata hi kum khat le som na nga pin sa inti target ni set do hin na national health mission mo ya ta chu health parameters ho hi achieve na dinga target set no hin na ji target set ho hi national health program health mission no ya health program ho hi implement an bol hin na ta chu administrative issue hi chun program implement ki boldan structure ne khat ga ta lang leng na district level nga pan le hen state chu chomen ko din district aumin district ako na block aumin na block ako na village umin na achun village asa tuyok sei tawin na village ahin kyo health program lo si national health mission no health program lo si hi achingap na hi asa he na asa ho hi khusunga dinga doctor ya nurse yong ya na ya hi health program ho hi government implement an bol pa hi aphat chom lo hi asa ho khana kingap he na ya hi asa ho hi khusunga doctor khusunga nurse hi bin na mo hin ya so national health mission program ho hi waiten success an lang ami pi in ahi da bang ta na health program no ya thilpa chom thei government an go no hi lo thing ta in mi pi in phachom han iti wai la khu asa ho hin na hoi ta to ngai na na sa ho hin na hoi ta to ding te ka na naw vop khat bang chu khosunga omai la pha cha check up an ai na pen health center muna check up apui diu na naw sen ho bang chu thla lo kap ding omai ong le apha cha mon li se ki siam diu ti chu naw ka lo ka ma pui ding na te ka na tb ve mi khat bang chu
ฮับตานี่ว่าลองขุดตายเลยนั่งอาสาก็มากันเสียเลยนั่นจีน่าฮีไม่เทียนะที่บินนั้นไม่เทียแต่จุดอันไหนนั่นเป็นด็อกเตอร์เขาก็มาปุยเดียวจุดอาบานะสติปมาห้องจีดิ้งอันนั้นห้องแคตติ้งเลยจุดแต่จุดทรีทเมนต์ห้องเก็บบันเทียนะแต่จุด health program ฮีปัจจุบันที่ไอเลยจุด administrative issue ไอเสียไอเลยจุด health program ชัวปัจจุบันน้อย public นี่ฮีนะมั่งตามูเทลที่เกลไว้เลยaku asa ho pan alinin na yechen asa ho hi aku point khat ga habe kit lang aku house ho in recommend ki bol o hin na ti acho na tong ding ai oil aku station ni ding na tulai phat chi dung sin tham khat amit wa dom le khat them do ma hi ngain achu ti lo wai le chun health program ho hi asa ki su lo namuna khomuna chu mi pi in health program benefit ho hi amu la sam de ti chu na koi ma ki pa min a hoizin a hi le tuina Gl.L.Holmenlun ko ma na chi kin kating Ayushman Bharat itin na hi Ayushman Bharat hin ai ho thing hang mi te dinga dam thai na hi I chan lam panga phachum na a hinum sa thai de ham na hin sai in sei tawin in the national rural health mission apan achu abana national health mission hin to a hi Ayushman Bharat apana program scheme hung kinuya hin hon sub center han lang PHC ho he health and wellness center a he hung kyon do de tan na health and wellness center a hi I phat chom na theo chu phiam tel la hi platform hi na platform an ta do wa chu la ja component 12 package hung ki bi de hin cha chu amasa sub center sub center ho bunga immunization sapang ho polio ho pi ho chiki telewin na chiki telewin I chu Ayushman Bharat no ya chu scheme no ya hong ki hon do na mu the na pa la ya health and wellness center chung ki hon do ting le chu lai mu na chu mo hon freely accessible ima yo si ga sei ding a chu pregnancy han lang child care han lang ai lo le family planning lang hi han lang ga sei ding a communicable disease han lang non communicable disease yang le ga sei ding in non communicable ding a jun hlum vei ham elo le bp sangji ham chu le ta ki test thei ta na mu na chu functioning nearby amu thei ta na chu le chu ki hi lovin health awareness center a hong ki hon do ting le to e ho a han lang ti mai lang na elderly care to le palliative care chong he hung chila chu coverage bon an bol he tan Ayushman Bharat na pa na hi hung ki ve do e ho thing hang mi a anei zo lo mong na elo le hi case a hong sang like NCD no ya ga kitime lang cancer patient hoyong khalani hung pantan na choi e chota bang hi amon ema lo elo ema apana chi gizan lo jo hi ja chu hi chi scheme ho chu mangcha na jing le state na enjoy sei bang chief minister haksin tem bang apana mangcha cha chu hung gizan theo he ti chu aphat chom khana kan se still aphat chom na chu len ta hin adi sana nei lo na sum nei lo ha sa te dinga so hi chi thua ko na hi dam thai na an dam wa na kizan zo lo hong dam thai na an nei the he ti chu na hoi ma ma zai le Pu.Albert ko man ji tin jo national health mission thu sai win hi cha hin community ai lo le khusung veng sunga hi iga ve na hi a hi le injo asa iti ho ai lo le self volunteer nurse tabang ti tawte na khusunga dinga hi tamo hin na hi ato ham to lo ham iga ve na hi a le khusung khana hi injo doctor puna hin sai bang chun pregnant women ho a hi lo le low carb sa ding ki te ho hi ei ma ho mu changa jong ama ho achang changa chi wa khoi man assist sung bo lo na hi ta bang hi a ha ke to in hi chi hi public sa ya community sa ya kuna ep ngai dan gel dan om dem neu khat hin sai thai asa ho na to hi ho tam pi he ke bat na hai la ho hausa ai lo wala village authority ching the wang ha ta phat chong pi hi asa modern asa system hi narcom te notice in council te chon amo ifat project ai chon a kho nurse ka khasim do ding ti ani ki bola government na report ki bola hi government in hi model chu asa atia an min for an khale village auxiliary nurse ti ne tamang ato de role pi ken chu
cho hi cái vật này là chính thể của họ vàng họ sẽ village authority cái tụ họ vàng bắt ta mò hi kinh lọ thình mi chú lọ thình mi chú bắt ta point cái bảo vàng nào bắt ta tội ama hi mà yêu sẽ có sung đâm thề na họ yêu sẽ mò bồi cho nên là đâm thề này tiếng primary health center đó họ đã sung khut chọc là thấy họ yêu sẽ cho màn report APP vậy anh là khu bóng khát thì họ sẽ phun ở mâu nu hầm ai vàng educationally qualified là best anh là personally ama ta sa hin le ato ding lo ma cho aki pi na lam oi chu hin lo lam mi kha cha point ki bol bi mi hem kha chu oi chu hin lo lam mi kha cha ki bol lai le alam cho khup su ki to lo ni chu ta lam thei lo kha chu lam sa na na le hi ti chom thei ya ti ta bong kha ngom me ne ya chu gel tu them lo ka chen nu ham ka mo nu ham mai lo wa le ko su nga thane te mi khat bo chunที่สร้างกันเลยจะงาสร้างนี่มูนั่นเองแหละธรรมาจูอากิโมหัดลอยที่ใต้ปองเอามีจนแล้วบ้องขัดที่ฮาวซันในเอาไว้ฮาวซาอัตริในเอาไว้ฮอบตุบโลจีครับอาตั้มโยให้ภายสุงอาเจงตาวสุงอาเจงกันเองผู้สุงอาปันสลับยาเจ้าหมอตัวเห็น village อันวันดิเซนต์ละว่ากันเฮลป์ตัวพัฒนากิจตัวข้อมาที่ village health chung chang information ho ko data kitin cho ko phatta kwai diu iti chu mo hin block ilo la subdivisional health center la ko refer boarding kai di asumsan diwan nang chu teng le bank account hon diwan nang chu teng le adam mo nau han nang yong le cho yu si chu api jing de ya chu asahi village phat a cheng khusunga phat a cheng mi chuting le alung put le a chon dan jong ichi hal langa alwa le mi jan langa lung lut mi hiding angai ni ye chui ta bong kho a he ta bong nei ho kho mi wang chun he le hi choi phat a kein government in a good benefit ho akila lut je fit ko mi te on phat chan phat chom pin phai sunga taw sunga cheng ai lo wai le amin mai maya ma hoi chi service board he ti mai maya ki bor kha kho wang chun among ai tam kha damat wa awang ta thung yo lo ve ke mon he so I adi ma ma zing na hi chi hi ai ho ta in jong ki to he na khusunga pregnant women a hi lo le pham ja le achang changa chi wa hi ti asa ho in service abol be se lo hina henge khut lin ta khut pi ta wang chu bon na ai wanga experience dung ji ai ga be na le chi lo cho mò mong lo so chi hi gel phat hi ta in na chi pi ti ram ti mi pi ho jong hi pi ding a thip chan naum hab jong hi question kha hi so na it's their right na mo ding a right kha no hi so si a hold do nga yo hi so pi la hi chan chu si lai chan chu ga ko yo tin tun doctor zone ko ma ga ching ti Ayushman Bharat no yai ho thing hang ma PHSC PHC level a comprehensive primary health care kiti a hi EPP care a hop ha senior khan hin ta lang pi thai do Ayushman Bharat ijo yung introduction kan say te na Ayushman Bharat Yojana na National Health Protection Scheme idin chinoya hin akhom ni omin na akhom khat hi Health and Wellness Center na akhom khat ba hile Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana na Prime Minister Health Scheme ati pawen na che hin health card ki sim ding pa component ai na khat pa ichi government nin ichi Ayushman Bharat noya hi ipito ogon aniyam tamkhat detail jamin in sailang na masang lai chun health center India pi health center umne si hi Indian Public Health Standard guideline nu ju hi amoy function ahin na echi Indian Public Health Standard guideline nu ju hin primary health sub center to primary health sub center ki hi khothum khuli ki bom na area khan aju ga ki koya nurse sam khat uma na ANM nurse ta le multi purpose worker na chowkidar ho khan khat ke bang pharmacy om ne omin I cho hin amo scope service api scope ni au chakhat ahin te ka na now
nat soma ko na TB hepatitis polio ho ako na vendon dinga vaccine ke ka na ai lo le malaria veham veloham hosi hong teng le tisan test ki bol job service su sub center primary health sub center level hai na ki PN na government Indian Public Health Standard guideline nu ju ya ai wa lang khana hi Indian public mi pi hin healthcare service ichi service so se eloa chi service nga sangzo ngai cha de na te kana the ga shading in non communicable disease na thinglang nga mayong village level ayong mi BP sang atam ta na diabetes ve tam mai ta na ichi service so hi phat si a ichi nat na ho hi sugar phat si a ki check jingai na ta le BP sang ho yang BP regular ta check jingai iti ho ngai hi si a chu public in la village mi pi ho in la ngai chat khat ya ai wa nga chu la masanga na health center ho chun la iti ho tabang scope of service na thi lo hin na iti hi ji a chu je government hin Ayushman Bharat no ya hi health and wellness center hi na primary health sub center to primary health center so si hi transform bolding ai lo upgrade bola health and wellness center a hei do ding na ichi health and wellness center a hung ke do ting le hin ichi health and wellness center platform a hi comprehensive primary health care atiu na ichi 12 package of service na te ka na minu khat chun nawan va ma ke pat na naw hung ping ta le hung khanglin ta na middle aged na 30 years above hung hita ban ma na ati chan ge na thi kon ge ya dinga basic health care pi na ding mun khana hi health and wellness center ho hi an upgrade wa hin na ichi comprehensive primary health care chu iso akloi pa no sei ta in na scope of service to EPP ham na now vop ho dinga phat cha a in koma check up chi ta che thi na ding na sumlut phat lu na tau na check up ka chi ngai be se ta lo ding na ta le now kap ding ho yong a phat cha ka in koma ki kap thi na ding mun na ta le diabetes vi ho yong sugar ki check no mai le tau na imfala rims tung je na hung khal khal ngai ta lo a in koma sugar ki check thi ta na iti ho facility ding te chuta le tu tha hung be hi pham ti ai le geriatric care ativin na medical ta ma chun te si ho hi khan to dung zia hin mi hong te si ting le cha ti ho hi na to aki saboi loi lo na aki saboi loi ta ai na aboi pi ding ni lo na ai lo le cancer patient ho bang hi tia chu ai na ki jan lo le ai ki bola ho hi government hin amo lunggel hi pham ti ai le chun chi health and wellness center ho na primary health sub center to primary health center ho hi health and wellness center a transfer ai lo upgrade bola comprehensive primary health care pi a ichi comprehensive primary health care no ya hi ichi te si ho lang cancer patient ho yong la ina home visit nurse ho na asa ho chi diu home care ga pi diu ti hi scope ale na len hin na comprehensive intelligence scope ale na len hin 12 package of service a ho ba hin cho comprehensive primary health care service no ya cho si a ho ba he ti chu he de wa ka adi hoi ma zin a hope dan chule a flexible hi dan chuna ti dan su langa ga chi sanga iko ma chi chu masanga sanga anai sa je mo hi ti di dan he na ki zen i doorstep ma dinga government na to chu hoi hin ki pam he jing ai la twin Gl.L.Holmenlun ko ma na chi pai jing ki hi chi comprehensive primary health care no ya NCD na ho hi mi atam na le akitin hi chi ho a ku na hi ki vending dan le ki zending dan government in EP program an nei zem cham chan hin sai pi thai the two is here na WHO definition pi ja chun mi dam the GPT ki head dam tel complete physical na physical mental social well being na not merely of excess of diseases and infirmity ti hen tu allow anat na hi nei hobo su dam lo ti na hi pon na mi khat chu I dam ding hi la chun complete ti hin ta ta song na dam ngai na physically fitness ni hi ngai chu le mental lunggel na tu lai ho ho society to jong hung khang to jong mi lung thim na ti ho na chong tan ting le socially na enjo bula yum se ta wen an se tan spiritually a jong na healthy ngai hi ta sa ai le enjo nang NCD chun hung du ta le NCD nui program a hin to running program
NPCDC as ikitin na nechichu a full form aphem tila National Prevention na Control of this Diabetes, Hypertension, Cardiovascular Disease and Stroke kiti he chinu a hi NCD kiti hi e ho khat to khat kila thailo na na hin a hi la hi chi hi 2010 a hin center up in 21 states a hin na roll out on ball bin chung chon na chun aba na chun 2013 to 14 na chun 36 state and union territories na jan roll out on ball kit win aba na hin 15 16 na hin aba na 469 states a hin roll out on ball kit win le e ho state ong zao khatan na north eastern si la chung zao kha hitan he cha pa 2006 apa na hi district yo sa hi district NCD cell kiti non communicable disease cell ti hum ke hong hin na ga ding in district alui kiti le atha do bifurcate hi masanga chu hum pan hita na ai la tha jong upgrade and ball pe hin na ai le chi non communicable disease program a hi enjo ka sei NPCDS khat hitan anoya NTCP National Control Tobacco Control Program jong min na ting le national mental health program jong min ting le deafness ti ho na ting le enjo kan sei palliative care hong hin ting le cancer care na cancer hong dam ang hi khatam dan na ti ho yo min chi non communicable disease program chi ta hong ke tol ha a hin la hon to first pen a kiran pa enjo ka sei masat pen NPCDS hi to hi district yo sai hong ki roll out hin chi hi ke hon ka hin wat na wa hin ipiham mitile ama a main focus hi population hi 30 years and above kum som thuma chung si hi screen balding na screen balding is to ipd ke bald ham tile ama hi opportunistic screening ding opportunity in ya chu jun bai ham if ke screen of phala mon positive cases negative head data ya na chung chona chun to BP miosin BP kine so ke asang lo bo chung hin na bang he asang ne hong chu enjoy se yu bang chu health awareness center na sub center hong ke ba sa la cha chung ki he de ta na ele non communicable disease hong ke sei cho enjoy in se pe no component ho hong na chi dam mon thei chung chang ho hi e hon NCD program apa na hi ti sem da mo hin free testing ho free hin even the drugs na even the drugs song supply bona free hin na cho he bon che ya hon imu the hin la hon ha gel du pen chu hi le awareness hi la sam mong in na ha he enjoy sei tawin asa apa na hin chung le community level organization society ho hin chu la dang ho hin ke sei pi jing hin na tu le tu Kangpokpi ki ji chen ki mo pu ji chen Kangpokpi District NCD clinic zong om min na cha hin NCD hong OPD hong ho chu patien ki ve in lo le ai jong patien free na ki pi in na ting le kum sang in tu kuma jong mi hong tam chi in na hi tho hi e ho dinga hi iti intervenable du tam na so hi evat theu hi tan na ho emite la dinga ga sei lo han masanga chu musin lo na to hin na to hi atam zo hi ga sei me lang lo na tong hel hom tan na ane to atam zo hi stationary work ti lawe to mona na to hi kitam tan na hi chi related NCD disease so hi hung khang chi tan ga sei me lang to azong leisit tum pia NCD hi ke khat lang 45% ya phai ta NCD mi thi hi cha hi wang phat na ka ti num na khat chu bi ham ti la e ho infal sung me yong city sungam ho hi a program ya hung wang he mo ding ga hi tan na hin la thing thang mi ho ding hi e wang phat no chu bi ham ti la e ho hi hung ki pan hi na a cases ho hung ki pan hi even cancer cases ho hung ki pan hi na ti chu NCD program no ya hi cho chu aban ban na hung ki to lai ho ding a phat chum ne ti chu ka sei no hi la ki pa min to an hin sei chu hung ki pan hi ti na hi wa masanga sa ho jong function lo na mun a hi na a hi la tu in Pu.Albert koma anasi kit in kating Pu.Albert koma iga do nom iga head nom community representative khat na hi to ki na enjoy hin sayo PHC primary health center a hi lo le adang hitia doorstep ma assisting body ho hi function ki bolong na mun hi atama hi na
meaning ke pha hi song le he no he hi public in it voice raise bola amoi aware hi lo ham hi lo le aware hi lo pa hi ipi it bol wa he le anom lo khat su sa ngai ham thing ba ki sei le to ai ho pregnant women hong hi doctor pu di ham di lo ham wa ka hapon sum jong amu ji he lo ham na si pregnant hong sum amu na kam kha lo so le and hi se chu hi lo win PHC zong aumi ti wa PHC yong lo amuna ki hong lo na a block sunga PHC a chi lo wa mi block PHC a mi district chonga chiu ai chi ho chu ala ho chu hin khau la kham thai hoi so ki ho lang ni we no ho lang a chimin ti le ala am ho lang thanga PHC chu la kilometer som ge som ko lang ET chi di ai le branch su anai vel a hongi ti ki no ai le lai chu la function hi lo in chu la agaji la koi masa lo na in bhara po ti ho ta bang hi umin hi cho hi ipi ta nan he public hoi aware hi lo ji ham hi lo le hi lai na tong ho hin ipi angai to ham ipi bol ham si neu khat na hin sai thai pa men ji government in central akona plan in bola state hong state akona district launching ki bol ho igam sung le khusung thun sa jo ki ti hi a society mo po na hi kalan ye chu e ho hin masang khang wang chun he le thinglang le ya e lo na to poi be se ya chu bazar la yong chu te le office tu ngang ki chi yo be se lo tu lai khang tha a thing a chim le about he the mo yo shi hi block office a hi cha don be a ki chi ji ni hotel donga a chu ta le thil hi ata sa ta mit na gam mu ti ni chu ta agam sung dinga officer ho amon thinglang mi na tong dinga ho office kai lo ho yong hi student body han nang social body han nang chu teng le anim langa se ya khusunga jut club ho atang yang lai he cho hin but tu ma awal be se ho hi keu kho ma cho hi ipiti tam ti ho keu to no me chule it is social responsibility kiti mem se ma pathenin meman se ma village institution ti chu village institution chu ibat na hele universal institution ta bong kare ne minority hope ma institution university ta bong kare ne he a chu chi village authority youth club chu teng la thanga student body chu teng la women society ho lo se chu teng la house yo se village chief association ho yo se yong hi chelang pa hi tham chakat ibat jabu ngai akhanga thil tam ta hi government in an go na record na hi chan ge ka tong ta we tia ai wanga athil keu chu kusunga thung lo tam ta om phana chu kile mang akileng le yong uma skim ho kinung le yong uma chu teng le nga dan kha khana khan to na kiti chu mi adan dana ki khang to ne thing le song akhan to adan dana khan to banga chu ya chu dan khana chu government of India wang chun achang ta we amu ta we kiti ai wang e ho dinga chu hi chlai chu gap ma ong ho ma nom dalai ai le aban khan to ring pa chu an polut ki ting le he chu tham cha khat i le khau tham cha khat i mu khau chu la ban an polut king ting le hita chu ki ma e ho loi chu hi le gap kiti development gap kiti ai le leg gaps and inappropriate kiti pa he ti chu hunga pum changa ki chang khalong hunga tham cha khat ki chang kha ai wanga gap na lai ong hom na lai ke ka la chu adal tan na lai chu ting le hunga ei man san ji ke lo hi choi khusunga problem hi ne ke pam le jingin khusunga mi pi ke hilovin na organization hen lang lubo lang hoi cho hi ha cha awareness hi ha pi lo wa hele chi achi lo da ipi scheme hon la ipi ki bo jong le kana di lo di ti chu hi na chi hi neu khat i ha gel lo di hi tin pha jong ha nei ta po win twin a chai na chu chok cha chan hin don bon na twin Dr. Zone command sing kati Ayushman Bharat no ya mi pi pha chom na dinga government in pan a hin la hi a lo hin thaina dinga community tai sai bang chana mi pi hon iti panila di ham chan hin sai pi
Ayushman Bharat hi village field level ada mi pi phat chom na dinga government in to bon an ni na khat hin na chu masanga umlo healthcare services so hi mundanga chi talowa nai vela mi pi ning to bon hin cha hin jan sei tawin asa ahung ki panding ahin na program mo he ti ahin Ayushman Bharat do ya primary health sub center to primary health center ho hi zo in na sei tawin lam hello yong mi tam ta ki na lain na hi health and wellness center upgrade hong ki building pa ahi ta jin ti tabang health and wellness center hi upgrade hong ki bol ta ile comprehensive primary health care service iti wa tabang hi government in pi di utai ti phachom ding eti hi kho asa ho in ama kho awareness mi pi ko ma message api ngain na hiti chilai mun na hiti tabang phachom na thei dam thei to kisaya phachom na thei imu thei eti hi awareness api ungai mi mobilize bolo ngain ye jun asa ho kitup la dinga he ho so ho in yong ama kho asa ho ki vet tu ngain chukit le health center ho yong hi CSO ho na lang ho so ti ta civil society organization ho in development related department ho se hello health department hi tamkhat I have sui waile health department khan to waile public dam thein tin mi pi dam thiai le chamlo society khang ki pam le jing ai le tuina Gl.L.Holmenlun Khongsai kuma chomchan hin sei pi lang na hi cha Ayushman Bharat noya hi I phat chom pi na diu ho hi ai ho in I chan ge ya ipiti ha pan ila ngai ham adis nai ho ku ki cha te la dingai na phat chom na thai imu thai ho khat ani chomcha mi pi ho he ni ga ta lang pi wa ai sei ta na Ayushman Bharat khon he ta bi cha su ipiti hong ki pat diu ham ti le enjoy sei ta awareness program na khusunga chu enjoy sei ta scheme hiti ti na mu thei he ti a sei phala chun ting la adam mon hong chu health awareness center anai pen ana chi te he ti awareness hi mas hin na cha chu hi phalo in head of phala chun mi hi program hello wa anum no ma chi tama tam hin na an head phala chun in koma thil PHCM WHCM aman cha ding chu anaman cha thei ta na hello la phai lang a hung kit mai the nai la hung kit mai the hin na cha chu ka sei num chu hi le chun I ho radio wa ham elo la newspaper a ham lang na chi promotion bo health promotion is very important hin na cha chu hita chu I bol deu chun hele to Ayushman Bharat scheme noya hum ho chu hon I mu be theu hi ti hi ki pam le jing in government in dam thaina ding plan tam ta scheme tam ta agon hi mi pi ho zo sin kinep lang na in dei lo diu chu le hi cha pan la hon jong kita ta le phata pan ila diu chu le khusunga pan la ho house ho lubo hon jong hi tabang ho hi hum ting le thil hi adi ai tol wa hi ai le ho khununga ding ai phat chom na di sanai ho gen thei thing hlang ku ki cha te ho di sana ding phat chom na lin ta khat sung hi de ti ong si ga seo hin tin ki paum le jing in dunia ding in agenda Manipur discussion ar Kuki edition hi chan hin aki chai tai chu le dunia panel hung thum ho jong impact TV Kuki channel thalagin na chung che wa ki pa tu kain phong in hi si hi tuni program phat chom pin ho impact TV Kuki channel official website comment le feedback hin pi thai wa hi dunia ding in agenda Manipur discussion ar Kuki edition hi chan hin aki chai tai na bon chawin mangpha